Ese wowe uri kwibaza impamvu isi iri kumera gutya muri iyi minsi? Indwara, intambara, ikirere kidasanzwe, ibiza bitandukanye ndetse n'ibindi bizazane. Uyu munsi mureke tuvugishe ukuri. Nimunyemerere mbereke ibintu birindwi iyi si guhura nabyo bikayangiza cyane kurushaho muri uyu mwaka wa 2026. Icya mbere, guhindagurika kw'ikirere bikabije n'ibiza bitandukanye. Iki twarakibonye ejo bundi twashyize ikiganiro cyerekana uburyo muri Amerika bafite ikibazo cya strong winter storm cyangwa urubura n'umuyaga byiganjemo imvura nyinshi cyane biri kwangiza ibintu byinshi bidasenda ubuzima bwabo. Icya kabiri, intambara n'amakimbirane. Hano ho bimaze kuba ikindi kintu kinini cyane cyafashe indi ntera ko ubu tuvugana hari kubarurwa intambara eshanu zifite imbaraga cyangwa ingufu ndetse n'andi makimbirane akomeye ahinduka intambara arenga 100 ku isi. Ibaze iyo mibare ku iteye ubwoba. Ni ukuvuga ati aya makimbirane wikumva ko ari intambara cyangwa imirwano yoroheje, ahangaha bari kubariramo n'ikibazo cy'imirwano kiri kubera mu burasirazuba muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ahangaha wenda avuga imirwano ihuza igisirikare cy'iki gihugu FARDC ndetse n'umutwe witwaje intwaro wa AFC M23. Ikibazo cya kane, tekinoloji ikataje ndetse n'amatelefone. Ibi byo twabiganiyeho birambuye mu kiganiro cyatambutse. Wowe utarakibonye sura YouTube channel yacu uraza kukibona. Ikibazo cya gatanu, ubukene bukabije no kwikunda. Gatandatu, gutakaza indangagaciro n'icyizere. Ikibazo cya karindwi nacyo gikomeye cyane, gusuzugura Imana. None munyemerere tubiramburiye hamwe. Ngendigari nk'ibisanzwe, aha turi ni kuri Duo TV, nkorera subscribe kugira ngo dukomeze tubane mu zindi nkuru zikomeye kandi zifite akamaro. Ngare munyemerere turambure buri ngingo imwe ku yindi. Ingingo ya mbere, guhindagurika kw'ikirere n'ibiza bitandukanye. Mu ntangiriro z'uyu mwaka isi muri rusange rigura n'ibihe by'ikirere bigoranye cyane. Mu kiganiro cyabanjirije iki ngiki twarebeye hamwe uburyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziri guca mu bihe bikomeye cyane byitiriwe strong winter storm. Uyu nguyu ni umuyaga wiganje urubura n'imvura biri kwangiza cyane kandi biri no gutwara ubuzima bw'abantu. Si muri Amerika gusa, nayo iwacu mu Rwanda cyangwa muri ibi bihugu biri mu karere k'ibiyaga bigari, ubwo ndavuga Tanzania, Kenya, Burundi, Uganda n'igihugu cyacu cy'u Rwanda, nacyo iterengero ryamaze kwerekana yuko mu mpera z'ukwa gatatu zishyira mu kwa gatanu tuzagira imvura nyinshi cyane, nyinshi iteye ubwoba itarigeze igaragara muri iyi myaka 5 ishize yatambutse. Ibaze nawe ibihe turimo. Kandi ngira ngo ibingibi n'ubundi ntabwo muri kubibona kuko iyi mvura ntabwo iri gusiba, buri munsi imiragwa kandi bitamenyerewe muri uku kwezi kwa mbere. Ubwo nawe ubaye urushishoza neza byaguha ishusho y'ukuntu tuzagira mu kwa kane muri cya gihe imvura ibihora ku muryango izindukira ku muryango, ukuntu bizaba bimeze muri iki gihugu cyacu. Kabiri, intambara n'amakimbirane. Ubundi magingo yangaya hari kubarurwa intambara 5 kugeza ku 10 zikomeye kandi zikuba kano kanya. Ndetse kandi hari no kubarurwa yuko imirwano n'imvururu birenga 100 kano kanya nabyo biri kuba. Iyi mirwano n'imvururu wikumva ko bitoroheje. Izi nabyo bisanga intambara. Nk'urugero twafata iki kibazo ko naje mbivuga cya Kongo y'Iburasirazuba aho M23 iri kurwana n'ingabo z'iki gihugu FARDC. Reba urwego biriho, ariko ntabwo babishyize mu ntambara, babishyize mu mirwano n'imvururu. Ubwo nayo baze nyine ko birenga 100 n'ahandi hose ku isi hose. Ugahita wumva akaga cyangwa ibibazo isi iri kunyuramo by'intambara n'amakimbirane. Noneho mureke mbereke intambara za mbere 5 ziri kuba kano kanya kandi ziteye ubwoba. Umwanya wa mbere turasanga no intambara imaze igihe kijya kugira nk'imyaka 5, ni intambara iri guhuza igihugu cy'Uburusiya na Ukraine. Iyi ntambara murayizi uburyo yateje ibibazo byinshi mu bice bitandukanye byo ku isi. Wenda kadure ku gihugu cyacu ahangaha twabuze ibintu biva ku ngano nk'ifarini, igiciro cya essence na mazutu biriyongera, bituma ahangaha natwe ubukungu cyangwa ifaranga ryacu risa nkaho rigabanuka, ibintu bikomeza guhenda. Urumva iki ni ikibazo gikomeye. Nimba byatugize ingaruka turi muri Afurika mu gihugu cy'u Rwanda, ibaze ku bihugu byegeranye none biri ku mugabane umwe n'Uburusiya. Kandi none ikindi, igihugu cyacu cy'u Rwanda kiri mu bihugu byibura biri kwiyubaka neza. Tekereza ibikiri mu nzira yo kwiyubaka byahuye n'ibibazo bikomeye cyane. Ubundi iyi ntambara iri guhuza igihugu cy'Uburusiya na Ukraine igiye kuzuza imyaka 4, kuko iyi ntambara twatangiye kuyumva cyangwa yavutse muri 2022, none magingo yangaya turi muri 2026 kandi nta cyahindutse, iracyari kuba. Intambara ihuza igihugu cya Israel na Palestine cyangwa Gaza. Iyi ntambara nayo imaze imyaka myinshi cyane ko iyi ntambara ari yo mu mateka no muri biri intambara abahanga bavuga yuko yari yarahanuwe. Iyi ntambara imaze guhitana ubuzima bw'abatari bake b'inzirakarengane. Ikindi kandi iyi ntambara yasenye umujyi wa Gaza. Ubu uyu mujyi wose wa Gaza wabaye amatongo. Urumva ko iyi ntambara yangije byinshi cyane. Indi ntambara iza ku mwanya wa gatatu ni intambara yo muri Sudani y'Amajyepfo. Iyi ntambara yatangiye muri 2023. Iyi ngiyi ihuza ingabo za leta n'imitwe yitwaje intwaro. Iyi ni imwe mu ntambara zibabaje cyane kandi zitajya zivugwaho n'abantu benshi.
Iyi ntambara yateye byinshi Sudani, harimo nko kubura abaturage bayo kuko abaturage benshi bayo bamaze guhunga nk'uko mujya mubibona. Indi ntambara iza ku mwanya wa kane ni intambara yo muri Myanmar. Iyi ntambara ni intambara iri kubera imbere mu gihugu, yatewe n'ihirika rya leta ikizwi nka coup d'etat. Aha ngaha rero abaturage barwana n'ubutegetsi bwa gisirikare. Iyi ni intambara ihuza abaturage b'iki gihugu n'abasirikare b'iki gihugu. Urumva ko iyi ni intambara iri kubera mu gihugu mo imbere. Iyi nayo ni intambara ifite ingufu kandi ziri kuba kano kanya. Intambara ya gatanu nayo rero, iyi ni intambara yo muri Yemen. Imwe mu ntambara zimaze igihe kirekire. Iyi ntambara ibihugu byinshi bifitemo uruhare ariko mu buryo butizeguye. Si intambara gusa kandi hari n'imibanire mibi hagati y'ibihugu. Nk'urugero twafata igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'igihugu cya Iran. Iki gihugu, bino bihugu ari bibiri bifitanye umwuka mubi cyangwa umubano mubi, kuko ubu ngubu Donald Trump we ashize n'igihe arashe muri Iran abaziza gukora intwaro za kirimbuzi zikungahaye kuri nucleaire. Ibi byose rero ni ibishyira cyangwa ni ibikurura intambara ndetse n'umwuka mubi hagati y'ibi bihugu byombi. Si ibyo gusa kandi hari n'ibindi byinshi nka za Pakistan n'Ubuhinde ndetse n'aha iwacu mu Rwanda na Congo babizi ko umwuka nawo utari mwiza. Gusa nyine ni kwa kuwe nabo murambivuga ni igeno ry'isi. Ibi byose rero n'ahandi biba bikurura bishyira, iyo hatageze igikorwa n'ubundi birangira ahangaha havuyemo intambara. Ikintu cya gatatu rero kiri gutuma uyu mwaka wa 2026 nanone ukomeza kurangwa n'ibibazo byinshi ni indwara zitandukanye ndetse n'ibibazo byo mu mutwe. Tuvuze ku by'indwara ni byinshi nabirebye nawe ukabivamo kuko namwe murabizi, murabibona ukuntu indwara ziri kugenda ziza nyinshi zivumbuka nshyashya tutazi, ndetse n'inzisanzwe ziriho zikagira ubundi bukana, ndetse kandi n'ibyorezo bigakomeza kutwica no kutwicira abacu. Rero ngiye munyemere tuvugaho ku kibazo cyo mu mutwe. Ikibazo cyo mu mutwe ni ikibazo kiri kugenda gifata intera mu mpande zombi. Abantu benshi bari tuzi ko iki kibazo usanga kiri mu mubare w'abantu benshi abazi nk'abasaza cyangwa abantu bakuru, ariko iki kibazo naho imibare myinshi ikwerekana yuko kiri gufatwa mu rubyiruko. Urubyiruko narwo ruri kwisanga rwagize iki kibazo wenda bitewe cyane cyane n'ibiyobyabwenge bari gukoresha. Ibiyobyabwenge biri kwangiza urubyiruko ku buryo guhura n'umwana w'imyaka 15 ukabona yarahindanye asa nk'agasaza k'imyaka 79 kandi nabwo ubona kadariseriye mu mutwe. Si icyo kibazo gusa cy'ibiyobyabwenge, na depression ikabije ituruka ku ishyari. Ubu ngubu urubyiruko rufite ishyari no kwifuza kugera ku byo abandi bagezeho, ibyo bigatuma bitakariza icyizere, ubumuga bwo mu mutwe cyangwa gukomeza kugira ikibazo cyo mu mutwe bikaba binini muri bo bikiyongera. Bikaba ari nabyo rero bituma urubyiruko cyangwa abangaba bari kubireba bahita bishora mu ngeso mbi z'ibiyobyabwenge zituma bongera kwisanga nabo bagize ikibazo cyo mu mutwe. Ikindi kibazo cya kane rero kiri gutuma uyu mwaka ukomeza kugaragara nabi, tekinoloji ikataje n'amatelefoni. Ubu ngubu abantu benshi bamaze kubura akazi kabo bitewe n'uko imirimo yabo iri gusimburwa n'ikizwi na AI cyangwa Artificial Intelligence. Ibi ngibi rero nibyo bizamura umubare munini w'ubushomeri. Yego ntabwo turagira amahirwe ngo bigire iwacu muri Afurika cyane nk'uko bimeze i Burayi, ariko ubu ngubu akazi kenshi abanyaburayi cyangwa abari i Burayi bakoraga kamaze gusimburwa n'iyi AI. Tugarure kuri telefone twahoze tubivugaho no mu kiganiro cyabanjirije iki ngiki. Utarakirebye nawe ntasubira inyuma azi kukireba, nacyo twakivuzeho ku telefone irimo irica kandi irimo irangiza abantu, kuko byagaragaye yuko telefone yamaze kutubata kuko iradukoresha kurusha uko twayikoresha. Telefone ukiyijyamo ihita ikwangiriza ibintu byose. Iki ni ikintu nahoze mvuga, si rimwe si kabiri mbivuzeho, ntabwo nagitindaho, ahubwo munyemere twigire ku kibazo cyacu cya gatanu, aricyo ubukene no kwikunda. Muri isi ya none, muri mwaka wa 2026 biri kugaragara yuko abakene bari kurushaho gukina cyane, ndetse n'abakize nabo bakarushaho gukomeza gukirigita ifaranga. Ubwo ndavuga nyine bakarushaho gukomeza gukira cyane. Ni ukuvuga ngo ibi ngibi biri guterwa n'iki? Biri guterwa n'izi ntambara ziri gutuma ibintu abantu dukenera kenshi bikomeze kubura ku masoko. Urugero twafata nk'intambara yo muri Ukraine no mu Burusiya. Iyi ntambara murabyibuka yuko ingano nyinshi cyangwa kimwe cya kabiri cy'ingano twakira hano ku isi cyangwa twese dusavinga zituruka muri kino gihugu cya Ukraine. Intambara ijya kuba, ibintu byose bikomoka ku mafarini byose byarahenze, amasoko birabura. Ibi ngibi byatumye agaciro k'ifaranga kamanuka, kuko ahangaha usigaye usanga wa mugati twaguraga 100 ubu ngubu no kwitwaza inoti ya senyisa kubera iki kibazo cy'izi ntambara. Si ibyo gusa, tuvuge nk'intambara iri kubera mu bihugu bya Iran na Iraq. Ibi bihugu bikungahaye kuri peteroli. Uko intambara ikomeza kuba nuko peteroli ikomeza kubura, kandi murabizi ko peteroli 90% y'ibinyabiziga dukoresha hano ku isi bikoreshwa n'ibikomoka kuri peteroli, ubundi kuvuga benzine, mazutu, essence n'ibindi byinshi. Ibaze iyi ntambara ikomeje gufata nk'imyaka 5 kubera mu bihugu by'Abarabu, ndi kuvuga nyine nka Iran, ngo muri kubyumva neza, na za Palestine n'ibindi. Byazagira aho ngaho rwa rugendo twakoraga rw'amasaha 2 tukishyura inoti 2500, tuzajya dukuba kabiri tukishyura 5000.
kubera ko nyine iyi peteroli yakomeje kubura kuko ahantu yaturukaga cyangwa isoko yayo iri kubamo ibibazo by'intambara. Mu bihugu byateye imbere ndavuga nka Canada, Ubufaransa, Ubwongereza, Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'ibindi biracyafite umubare munini w'abatagira iyo barara abazwi nk'aba homeless. Ibaza nimba iyi mibare ikigaragara muri bino bihugu, garuka iwacu muri Afurika. Ni ikibazo gikomeye cyane ariko nta kundi, gusa birababaje. Ikindi kintu gikomeye rero, kwikunda. Buriya kwikunda bigendana na ruswa n'ikimenyane, kandi ibyo bintu byombi ni umwanzi w'iterambere no gushyigikirana. Iyo bino bintu bikomeje gukorwa, hari abantu benshi barengana kandi bikabuza amahirwe yabo yari bagiye kubageza ku nzozi zabo cyangwa mu cyiciro runaka. Ikindi kintu cya gatatu gikomeye kiri kwangiza cyangwa kigaha ishusho mbi uyu mwaka wa 2026, gutakaza indangagaciro n'icyizere. Ibihe turimo, ibintu byafatwaga nka kirazira ubu ngubu byabaye ibigezweho. Urugero nk'ubutinganyi ukuntu bwiyongereye kandi bugahabwa agaciro. Ubu byabaye ishema ku babikora n'ababireba. Biteye ubwoba kandi birabaje. Kugira ngo ubyumve neza, ubu hari insengero nyinshi ziyemeje kujya zishyingiranya abahuje ibitsina kandi bakabikora mu izina ry'Imana. Ibi ni ibintu bigayitse kandi biri kwangiza isi. Tekereza nk'ibintu byose bikomeje nk'imyaka 500 iri imbere, kandi ibintu biragoye ko byacika kuko na kera byahozeho no muri Bibiliya byanditsemo. None ibintu byose bikomeje, abantu bose bagafatwa nabyo. Ibi ngibi byatuma isi yangirika kuko n'ikiremwa muntu cyagenda kizimira, kuko abangaba bahuje ibitsina bibiri ntabwo babyara. Nimba batabyara se baziyongera gute? Urumva ko ni umuco mubi kandi umurangiza benshi cyane na sosiyete, ntabwo ubwacu tutikuyemo. Ikintu cya karindwi ari nacyo cya nyuma, abantu ntibagisenga Imana. Ubu ngubu abantu twaranabivuze nabwo mu kindi kiganiro cyabanjije, nanone ubaye ushaka kucyumva wasura iyi channel yacu ukajya mu biganiro byabaye previous, uraza kukibona. Ubu ngubu abantu nta gaciro bagiha Imana habe na gatoya. Gusa ingingo abenshi ntabwo tibuyemeranyeho kuko abenshi ntibanayizera ntibanabyemera. Gusa nk'umuntu mukuru ufite ubwenge, ubaye utemera ko Imana ibaho, waba ufite ikibazo gikomeye kuko ntiwawuzi igisobanuro cy'ubuzima. Impamvu ndi kuvuga ngo ikibazo cya kane kirakomeye kubera ko abantu batagisenga Imana. Ubu ngubu abantu turi kuramya ubutunzi cyangwa abantu turi guha agaciro ubutunzi, kandi ubundi haranditse ngo ibya Kayizari bigomeye kwa Kayizari n'iby'Imana tubiha Imana. None se ibya Kayizari cyangwa ibizwi nk'ubutunzi sitwe tubishaka, sitwe tubirema? None niyo mpamvu ituma bijya imbere y'Imana ari iturema noneho yo. Aho hantu harimo umutego n'isomo rikomeye. Ibi ngibi reka tuzabirebe ubutaha mu kiganiro kirambuye neza, kuko ibintu by'Imana bisaba umwanya utuje kandi n'ingingo zumvikana. Munyemere tugere ahangaha. Ikiganiro nimba ugejeje ku musozo, ni byiza n'iby'agaciro. Ongera ukande subscribe nimba utarayikanda kugira dukomeze kubana mu nkuru nziza kandi zubaka. Njye nk'ibisanzwe na Rigarius. Ahangaha turi ni kuri Duo TV. Bonus Diaz.